Ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri News Lab TV, reka nizere ko muguwe neza. Iby'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'amasezerano ibihugu byombi byasinye bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byazambye, ndetse iby'aya masezerano ndagira ngo bamenyeshe ko bigiye kubyarira u Rwanda ibyago bikomeye, kubera ko aka kanya hari kwirengagizwa nkana impande zombi n'ibyo zisabwa kubahiriza. Hagasabwa u Rwanda gushyira mu bikorwa ibyo rugomba kuba rukora rwanasinye, ariko kandi hatibanzwe ku byo Kinshasa isabwa n'uburyo iri kubirengaho. Reka turebere hamwe ibitangajwe n'urwego Auckland Institute. Ruravuga ko ngo u Rwanda rushyigikira M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Bavuga ko ngo ibihano Amerika yafatiye u Rwanda ndetse n'abayobozi b'u Rwanda n'abajenerali mu ngabo z'u Rwanda bidahagije, ahubwo ngo hari ibindi by'imbatura mugabo bigomba kuba bitangwa. Turashe tubikomozeho turebere hamwe ingingo nyamukuru bagaragaza muri ubu bushakashatsi ngo bakoze bugaragaza neza ko u Rwanda rushyigikiye M23 kandi ko rugomba mu by'ukuri kubiryozwa ku kabi n'akeza. Turaje tubikomozeho, hanyuma turajya mu kibira turebere hamwe amakuru avuga ku mbonera kure zigera ku 1500 ni hariya mu kibira. Biravuga ko rero ngo ziri guhabwa imyitozo karahutaka, imigambi ni mibisha ku Rwanda ndetse no ku baturage b'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kubera ko ngo intego nyamukuru y'iyi myitozo ni ugukomeza intambara. Turashe tubikomozeho, haravugwamo n'uruvange cyangwa se harimo mu by'ukuri kuvugwa n'umutwe wa FDLR. Hanyuma ikindi tuza kubabwiraho, ndababwira ko amagingaya umuryango wa Habyarimana ukomeje gushyira imbere gutera u Rwanda no guhungabanya umutekano warwo. Reka turebere hamwe ibikubiye muri iyi nkuru. Mu minsi ishize twabwiye ko Perezida Tshisekedi yakiriye umuhungu wa Perezida Habyarimana ariwe Jean-Luc Habyarimana, ndetse ko ariwe uri gutegurirwa kuba umuyobozi wa FDLR, kugira ngo mu by'ukuri bakomeze bahuze cyangwa se bakusanyiriza hamwe imisanzu mu kubakira ubushobozi umutwe wa FDLR ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda. Tshisekedi rero n'umuryango wa Habyarimana ndetse n'itwa Kayumba Nyamwasa magingaya hasohotse indi page y'amakuru avuga uburyo bari kunoza umugambi wo guhuza imbaraga ngo batera u Rwanda. Turashe tubikomozeho tubive imuzini muzingo. Hanyuma ariko ndababwira ko hari amakuru y'ibanga agaragaza ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bateguye igitero kinini gishobora gutangirira hariya mu bice bya Uvira. Turashe tubikomozeho ndanyarukira no ku ndondo ya Bijombo ni muri teritwari ya Uvira, babwira amakuru aturukayo akomeye cyane ibyabaye ku ngabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo ku birongo y'urugamba. Turashe tubikomozeho. Hanyuma ariko ndababwira amakuru mabi aturuka muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage barashinja Wazalendo gukora amarorerwa bica umuturage, byabibye ubwoba muri ibi bice bya Uvira byo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ndaje mbabwira uburyo rero aka kanya igikuba cyacitse Uvira, babwire uko ibintu bihagaze. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madame Louise Mushikiwabo n'intumwa ayoboye za OIF bakiriwe ku meza na Ambasaderi Mukantabana na Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabikomozaho ndabwira ko umuyobozi w'ingabo za Jamaica yaganiriye n'ingabo za RDF zoherejwe gufasha iki gihugu. Turaje nabyo tubigarukeho tubive imuzini muzingo gatanu kuri gatanu. Turakomoza kuri inkuru y'ubusesenguzi ese Tshisekedi politike ye murasirazuba bwa Kongo irasa n'intaba yo hepfo ihabwa yo ntitange. Ni sesengura ry'uwitwa Girinka William Kabare. Uyu numwe mu basesenguzi bakomeye cyane muri aka karere k'ibyaga bigari. Muraje mureba aho Tshisekedi yaguye mu manga, aho mu by'ukuri ari kurohama. Ese ninde wamutarura, ninde wamurohamura, ninde wamutabara? Reka tuze tubikomozeho nabyo tubigarukeho. U Rwanda rwakiriye abaturage barwo 250 babaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabikomozaho tunarebera hamwe uko abarundi 74 bari bahungiye mu Rwanda batashye n'iki bagiye bavuga mu gihe u Rwanda n'u Burundi bitabanye neza, ariko kandi u Rwanda rukaba rwarabaniye neza abaruhungiyeho baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Turaje tubive muzini muzingo gatanu kuri gatanu. Bahaye ikaze, ndanakira umutalam uri Goma tuganire ku makuru y'imirwano ndetse na situation ku mutekano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twibanda cyane kuko umutekano wifashe mu mujyi wa Goma. Turebera hamwe uko byifashe muri Masisi, muri Walikale no muri Kivu y'Amajyepfo. Turanyarukirayo turebera hamwe byinshi biri gutangazwa. Gatanu ku kandi nongeye kuba ikaze mbibutsa ko binoroshye cyane rwose gukomeza kwibanira natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe cyangwa sabone ni kuri News Lab TV, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka duhere kuri inyandiko ivuga ko ngo ibihano bya Amerika byafatiwe u Rwanda ndetse n'abayobozi mu ngabo z'u Rwanda
bidahagije, ngo guhagarika inyungu zituruka ku mabuye y'agaciro nabyo nibyo bigomba gukorwa, ariko nabyo ngo ntibihagije. Institute yitwa ni Auckland Institute ni urwego rw'abanyamerika. Ubwo naje ndarabasobanurira iyo ariyo iyi Auckland Institute. Iravuga ibintu bikomeye ahangaha, ikomoza ku masezerano ya Washington, ngo kuba u Rwanda rukomeza kurenga ku masezerano ndetse no kuguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragaza amakosa ari muri iki gitekerezo gihemba uwagabye igitero. Ni Auckland Institute. Uyu muryango w'ubushakashatsi Auckland Institute ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasabye ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora ibirenzeho kugira ngo buhagarike icyo bita igitero cy'u Rwanda gikorerwa muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu mutwe wa AFC M23. Bavuga ko uteza umutekano muke ndetse ukanorohereza ubucuruzi bw'amagendu bw'amabuye y'agaciro ku nyungu z'ababikora, mu gihe abaturage ba Kongo ari bo bahomba cyane muri iyo ntambara imaze hafi imyaka 30. Mu itangazo rero ngira ngo turebera hamwe rikubiyemo yasohoye kuwa 4 tariki 12 Werurwe, Auckland Institute yavuze ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye u Rwanda binyuze mu biro byitwa ni Office of Foreign Assets Control cyangwa OFAC byo muri Minisiteri y'Imari bidahagije. Ibyo bihano rero byafatiwe ingabo z'u Rwanda RDF n'abayobozi bane bakuru bazo nk'uko uyu muryango ubivuga. Ukurikije rero itangazo rya Minisiteri ya Amerika, RDF ishyigikira itoza kandi inarwana ku ruhande rwa M23, umutwe w'inyeshyamba wamaze gufatirwa ibihano na Amerika n'umuryango w'abibumbye kubera kurenga ngo ku burenganzira bwa muntu no guteza impunzi nyinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango rero uvuga ko RDF yafashije M23 mu gufata ibice byinshi byo mu Burasirazuba bwa Kongo, harimo n'imijyi ikomeye nka Goma na Bukavu ndetse n'ahabari ibirombe by'amabuye y'agaciro. Bavuga ko ibitero bya M23 bitari gushoboka hatariho ubufasha bwa RDF n'abayobozi bayo bakuru. Auckland Institute ikavuga kandi ko ibihano bya Amerika bidashobora guhagarika inyungu nini u Rwanda na M23 bakura mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugero batanga nuko kuva M23 yafata ikirombe cya Rubaya mu mwaka wa 2024 yihariye kohereza koruta mu Rwanda, aho ibona ngo hafi $800 by'amadolari ya Amerika buri kwezi biturutse ku misoro, ku bucukuzi ndetse no ku bucuruzi bw'ayo mabuye. Binavugwa ko ngo zahaye u Rwanda izo nyeshyamba ngo zahaye u Rwanda ayo mabuye. Auckland ivuga ko u Rwanda rushyigikira M23 mu Burasirazuba bwa Kongo, ikavuga ko ibihano bya Amerika bidahagije guhagarika inyungu zituruka mu mabuye y'agaciro. Igaragaza ko M23 ibona amafaranga menshi ku bucuruzi bwa koruta na zahabu iva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ivuga ko amasezerano ya Washington atari y'amahoro, ahubwo ngo ashobora guha inyungu uwagabye ibitero. U Rwanda rwo rwavuze ko ibihano bya Amerika bitabogamye kandi na Kongo irenga ku rwavuze ko ibihano bya Amerika bibogamye kandi ko na Kongo irenga ku masezerano ya CESFA. Kongo ivuga ko ibyo bihano bishimangira ko ubusugire bwayo bugomba kubahirizwa nubwo ari ibiganiro by'amahoro Washington na Doha. Intambara iracyakomeje muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Turaje turebera hamwe uko byifashe ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Imbonera kure ndi kwakira amakuru ngeraho mu buryo bwuzuye cyangwa se burambuye, ariko biravuga ko hari imbonera kure 1500 ziri gutorezwa mu kibira, zirimo ngo n'aba FDLR ngo ni imvange. Abangaba ngicyo bari kwitegura no gutera u Rwanda, ngo rwose no kuba bashyirwa bakogerezwa imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo kugira ngo bashoze cyangwa se bateze umwiryane cyangwa se bashoze intambara ku Rwanda. Ariko kandi bikavuga ko bari no gutorezwa kongera kwinjira mu ntambara hariya muri Kivu y'Amajyepfo no kwirukana M23 mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira igenzurwa na M23 magingaya, ariko kandi no kwirukana M23 muri iyo misozi ituma coalition abarwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bari Uvira babangamirwa. Byinshi kuri aya makuru y'izimbonera kure turacyabikusanya, turaza kubagezaho makuru yacu ari imbere. Hanyuma reka ngaruke mbabwira amakuru noneho yibanga cyangwa se yari ibanga ariko twebwe
bwacu rwose bitewe n'uburyo tugira amadrone atugezaho amakuru tuba tugomba guhita tubihishura 5/5. Hari amakuru y'ibanga agaragaza ko FARDC igisirikare cya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo batandukanye ubwo ni full coalition muri rusange, harimo Wazalendo, FDLR, FDNB, harimo abacanshuro abanyatanzania n'abanyangola ngo bambariye urugamba, ndetse aya makuru nubwo yari ibanga ngiye kuyashyira hanze, gusa biravuga ko ngo bari gutegura igitero kinini ngo gishobora gutangirira mu bice bya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Reka tubivuge gutya, ni amakuru mashya avuye imbere mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mwabanwe, ni amakuru avuye imbere mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, niyo agaragaza ndetse agashimangira ko hashobora kuba hari gutegurwa igitero kinini gishobora kongera gukaza umurego w'intambara imaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu. Umwe mu basirikare ba FARDC niwe wahisemo kubituganiriza, ariko yifuza ko amazina yatatangazwa ku mpamvu z'umutekano we bwite. Hateganyijwe rero gutangizwa ibitero, ndetse rwose reka mbabwire n'uburyo ibitero biteganyijwe cyangwa se byateguwe kuri iki cyumweru tariki 15 Werurwe. Reka tubivuge neza, uyu munsi ni kuwa gatanu turi tariki 13 Werurwe, ejo ni kuwa gatandatu, ku cyumweru tariki 15 Werurwe hateganyijwe igitero. Hazatangizwa ibikorwa bya gisirikare bikomeye bigamije kugarura cyangwa se kwagura imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Tshisekedi arashaka intambara. Tariki 15 mu kabikaho ahantu ejo ndi ku cyumweru tariki 15 Werurwe hateganyijwe ibitero karundura karahutaka muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC na coalition muri rusange bari gutegura ibyo bitero, ndetse yaje no kuduha inyandiko rwose mu ijoro ryo kuri wa kane ushyira kwa gatanu. Mu butumwa bwe yakuye muri nyandiko yasabye ko amazina yadatangazwa ku mpamvu z'umutekano we, ubwo tunabyubahe cyane tunamusuhuza, ariko avuga ko hari gahunda ikomeye iri gutegurwa n'ubuyobozi bwa gisirikare bwa FARDC. Yagize ati, hari gahunda ya FARDC ikomeye cyane iteganyijwe gutangira kuri iki cyumweru tariki 15 Werurwe, igamije gutangiza intambara yagutse mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko akomeza bisobanura, icyo gikorwa cya gisirikare ngo kizitabirwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse myinshi ifatanya na FARDC mu mirwano irimo kubera muri ako karere. Uyu musirikare avuga ko ingabo za FARDC zizakorana n'abafatanyabikorwa barimo ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, abacanshuro ndetse n'urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD rw'u Burundi ruzwi ku izina ry'imbonerakure. Avuga kandi ko bishoboka ko n'ingabo za Angola zishobora kugira uruhare muri ibyo bikorwa cyangwa se muri zo operation. Nkuko yabitugaragarije, ngo igitero cya mbere gishobora gutangirira mu gace ka Sange kari mu kibaya cya Rusizi ni muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho ingabo ziteganyijwe kohereza ibikorwa bya gisirikare zerekeza mu bice bya Kamanyola n'ahandi hafi y'umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Akangaka ndagira ngo murakumva neza gatanu ku kandi. Nkuko yabivuze, ibitero bya mbere biraza kwibanda hitwa Sange ni muri kiriya kiba cya Rusizi ni muri teritwari ya Uvira, ndetse ngo ingabo ziteganyijwe gukomeza ibikorwa bya gisirikare bizerekeza mu duce twa Kamanyola n'ahandi hafi y'umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Iyi Kamanyola ni muri Près de Rusizi, ngira ngo murabizi ko igenzurwa n'igisirikare cya M23. Uyu musirikare yakomeje avuga ko hari n'ibindi bitero byateguwe kuzagabwa ku misozi iri mu bice by'Indondo ndetse n'ahitwa Rurambo, ngo bigamije kugerageza gusubirana ibice cyangwa se coalition muri rusange igamije kugerageza gusubirana ibice bigenzurwa n'imitwe y'urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Aya makuru kandi yaje mu gihe intambara hagati y'ingabo za Kongo n'ihuriro ry'u donc AFC 23 ririmo natwirwaneho rikomeje gufata indi ntera. Murabizi ko intambara ikomeje guca ibintu cyane cyane Masisi ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Minembwe. Ahangaha rero bikomeje kuba bishoborana. Ese intambara niba hano muri teritwari ya Uvira biraza kugenda bite by'umwihariko mu gace ka Sange gatuwe cyane kari kamaze iminsi gatekanye. Aya makuru nyabahaye kuri wa gatanu, reka dutegereze ku cyumweru murebe ko bitazaba ari impamo. Sange ishobora kuza kuraswaho bidatinze n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma nkuko amakuru akomeza bivuga rero, igitero cya mbere gishobora gutangira mu gace ka Sange nkuko nabibabwiye. Ubwo M23 aho bari hose ni bakaza ingamba zo kurinda
no gupreventing icyo gitero, kubera ko umusirikare mu gisirikare cya Kongo yamaze kuba aducira ku mayange uko ibintu biza kuba abyifashe. Ubwo muri Sud Kivu aho bikomereye cyane handi ni ku Ndondo ya Bijombo. Ahangaha ku Ndondo ya Bijombo ariko donc sinzi n'impamvu mvuze ko bikomeye kuko byaje kugora cyane igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo nkuko amakuru atugeraho abivuga. Mu ijoro ryo kuwa gatatu deja nibwo byatangiye kumvikana, ndetse no ku munsi wo kuwa kane, ku munsi w'ejo tariki 12 ku Ndondo, hano ni muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aha ngo habere imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba Wazalendo na MRDP twirwaneho, bituma bamwe mu bagabye igitero bahasiga ubuzima. Amakuru yizewe rero atugera haravuga ko Wazalendo bagabye igitero ariko bakubititse ku buryo bukomeye, ubu ngo bari kurira yo kwarika, niko amakuru avuga. Umuturage waduhaye amakuru mu butumwa yaduhaye rwose mu ijoro ryakeye yavuze ko ngo abajene barindwi b'Abazalendo ngo bahasize ubuzima nyuma y'imirwano yabereye hariya ku Ndondo. Akomeza avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bari bagabye igitero bagamije kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge, ndetse ko bari bagamije no gusahura amatungo yabo arimo inka, ihene n'intama nk'uko byagiye bivugwa, ndetse ni nako byagiye bigenda kenshi mu bice Wazalendo zagiye zitezamo ibibazo. Hanyuma ariko amakuru akavuga ko imirwano yabereye cyane mu gace kwitwa ngo ni mu Mitamba, ni hafi ya Mugeti, aho abarwanyi ba Wazalendo bakunze gukoresha nk'inzira banyuramo bagaba ibitero ku baturage batuye muri ako gace. Si ubwa mbere aka gace kagabwaho ibitero nk'ibi, ko mu mpera z'icyumweru gishize nabwo bivugwa ko abarwanyi ba Wazalendo bakagabyeho igitero hano muri Mitamba, aho twirwaneho baje kugisubiza inyuma. Ni nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi hanganishije impande zombi. Ku Ndondo ya Bijombo ni muri Uvira, ahangaha niho imirwano yabereye. Hanyuma rero akarere ka Bijombo gaherereye mu misozi y'Umurenge muri territoire ya Uvira, kamaze imyaka myinshi karangwa n'umutekano muke uterwa n'ibitero bivugwa ko bigabwa n'ingabo za Congo FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bagiye batandukanye. Hanyuma reka tuve ku Ndondo ya Bijombo turebera hamwe ibikubiye muri ubu busesenguzi kuri politiki ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ikemangwa n'abatari bake. Abenshi bari bazabatese amaherezo ye na yahe. Mu mateka ya politiki n'imishyikirano hagati y'impande zihanganye, akenshi haba ihame ry'ingenzi rigena agaciro k'amasezerano ko agomba kubahirizwa n'impande zombi. Iyo bitagenze bityo amasezerano ahinduka igikoresho cy'uruhande rumwe, aho urundi ruhora rutanga ariko kandi ntirugire icyo ruhabwa. Ndagira ngo mubyumve neza. Muri urwo rwego uyu musesenguzi witwa Umunyamulenge turamusuhuza cyane, twagira inka William Kabare, uyu donc yabigarutseho, yibaza niba imikorere ya Perezida Tshisekedi mu kibazo cy'umutekano w'Uburasirazuba bwa Kongo idasa n'imvugo y'inyigisho igira iti intabayo hepfo ihabwa iyo ntitange. Hanyuma iki ni Ikinyarwanda n'umugani w'Ikinyarwanda. Hanyuma mu busanzwe amasezerano ubundi tubyemeranyeho aba ari inzira yo kugabanya amakimbirane hagati y'abantu cyangwa se amatsinda atumvikana, rero bakumvikana ku ntambwe zigamije kugera ku mahoro n'umutuzo. Ariko ikibazo ahangaha gikomeje kwibazwa n'iki: ninde uri kuyubahiriza, ninde utayubahiriza mu kurenga ku gahenge hariya mu Burasirazuba bwa Kongo? Reka tubirebere hamwe twifashishije ibimenyetso. Ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 na twirwaneho hagaragaye ibikorwa byinshi byagiye bitangazwa nk'intambwe zigamije kubahiriza ibyo bemeranyijeho mu biganiro by'amahoro. Mu bihe bya vuba hagaragaye ibikorwa bitatu by'ingenzi: kuva mu mujyi wa Uvira gusubira inyuma mu birindiro bari bafite mbere, ubwo ni ku ruhande rwa M23. Iki ni ikimenyetso cyo kubahiriza agahenge. Kurekura imfungwa z'intambara mu duce bayoboye birumvikana cyane. Ejo bundi noneho barekuye 5,000 babahereza kuri Rouge bageza kuri Kinshasa. Ibi byagaragajwe nk'ibikorwa bigamije kubaka icyizere hagati y'impande zihanganye no gushyigikira inzira y'imishyikirano. Ibibazo byibazwa ku nyungu z'izo mpuwe rero, kuko nkeka ko ntago wakora ikintu udafite utabanje kureba inyungu byazana cyangwa se n'ingaruka. Nubwo ibyo bikorwa byagaragajwe nk'ibyubaka amahoro, hari ibibazo byinshi bikomeje kwibazwa. Ngira ngo musubizwa ahangaha. Ushobora kwibaza se kuva mu mujyi wa Uvira byunguye iki M23 cyangwa twirwaneho? Ese gusubira inyuma mu birindiro byo byunguye iki iri huriro?
ese kurekura imfungwa z'intambara byo byatanze iki ku ruhande rwabikoze? Ahangaha niho ngira ngo rwose mbahunze iyobera, hanyuma mbashyire mu nyungu. Mu mibare ivugwa nabo bireba, imitwe ya AFC M23 ndetse na Twirwaneho yigeze kurekura imfungwa zigera ku bihumbi ku bantu 1400, nyuma hiyongeraho n'izindi zigera ku 5000 mu byiciro byakurikiyeho. Ariko ikibazo gikomeye gikomeje kwibazwa n'iki? Leta ya Kinshasa yo yarekuye imfungwa zingahe? Tubyumvikaneho. Ahangaha Kinshasa yarekuye imfungwa zingahe? Amakuru avuga ko hari imfungwa zirenga 700 zifungiye Kinshasa, cyane cyane muri gereza zizwi nka Makala ndetse na Ndolo Military Prison, murayizi. Benshi mu bazivugwamo rero cyangwa se mu bazivugwaho bavuga ko zifungiye ku mpamvu mu by'ukuri zifitanye isano n'inkomoko cyangwa se ubwoko bwazo. No kuvuga ngo ntago ari ibyaha, ahubwo inkomoko n'isano bafitanye cyangwa se bafite. Ibi bituma bamwe bibaza niba imfungwa zo mu burasirazuba zitari zikwiye ndabivuga gute, zitari zikwiye guhanahanwa n'izifungiye Kinshasa nk'uko bikorwa mu bindi biganiro by'amahoro hirya no hino ku isi. Noneho kuri ziriya mpuhwe twavugaga haruguru, reka turebere hamwe burya ari impuhwe zitagira igisubizo cyangwa se zitatanga igisubizo. Iki ni ikindi kibazo gikomeye kigaragara, ni iki ngiki. Ese impuhwe zitangwa n'uruhande rumwe zifite agaciro mu gihe urundi rukomeje ibikorwa bya gisirikare? Ni ikibazo, cyangwa ni kwa kundi nyine nguhombye arabyimenyera. Mu bice bimwe byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haracyavugwa ibitero by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone, zivuga ko zikoreshwa n'ingabo za leta ya Kinshasa mu bice bigenzurwa n'imitwe irwanya iyi leta, harimo n'umujyi wa Goma. Twabigarutseho ku munsi w'ejo ibyabereye i Goma ejo tariki 11 ubwo FARDC yagabaga igitero cya drone kigahitana umukozi wa UNICEF Karine Buse, bikamaganwa n'abatari bake. Ibi rero bituma bamwe bavuga ko gukomeza kurekura imfungwa cyangwa se gusubira inyuma mu gisirikare mu gihe ibitero bikomeje bishobora kugaragara nko gutanga ntuhabwe. Murabizi mu bihe by'agahenge nibwo hishwe leta na Colonel Uringomba wari umuvugizi wa M23 bya gisirikare, twabigarutseho. Ubwo rero imibereho y'imfungwa n'uruhare rw'imiryango mpuzamahanga nayo reka tubirebe hamwe icyo yanzuye cyangwa se umusesenguzi bwe uko abibona. Ikindi kibazo cy'ingenzi ni imibereho y'imfungwa, kuko hari abibaza niba imiryango mpuzamahanga nka Red Cross cyangwa Loni zisura imfungwa zifungiye mu bice byose by'impande zihanganye kugira ngo igenzure uburenganzira bwazo n'imibereho yazo. Niko ngo ku ruhande rwa M23 na Twirwaneho hari aho imfungwa zarekuwe zagaragajwe mu ruhame. Ibi byatumye bamwe basaba ko uruhande rwa Kinshasa narwo rwerekana uko imfungwa rufite zimeze, ndetse hakanatekerezwa uburyo bwo kuzihanahana. Ese imishyikirano ishobora gutsinda ite? Icyo nicyo itakibazwaho nyuma yo kugaragara yuko bigaragaye ko na ruhande hari uruhande ruhabwa ntiruhabwe, ruhabwa ntirutange. Niko ngo amateka agaragaza ko imishyikirano igira amahirwe gusa iyo hubahirijwe cyangwa se iyo yubahirijwe n'impande zombi. Iyo uruhande rumwe ruyubahiriza urundi rugakomeza ibikorwa by'intambara cyangwa se guhohotera abasivile, imishyikirano ishobora guhinduka nk'umuntu Rwanda bivuga gute? Dushobora reka mbivuge gutya, uko amateka agaragaza ko imishyikirano igira amahirwe gusa iyo yubahirijwe n'impande zombi. Iyo uruhande rumwe rero ruyubahiriza urundi rugakomeza ibikorwa by'intambara cyangwa se guhohotera abasivile, imishyikirano ishobora guhinduka nk'umuntu wikirigita agaseka mu gihe uwaseka amuhekenyera amenyo. Niyo mpamvu bamwe mu basesenguzi barimo Girinka William Kabare naho twiyambaje ubusesenguzi bwe kuri iyi nshuro, bavuga ko amahoro arambye burasirazuba ko gashobora kugerwaho gusa igihe habayeho kubahiriza amategeko ku mpande zombi, guhanahana izo mfungwa nk'uko babyemeranyije, no guhagarika ibitero byibasira abasivile, no kubaka icyizere hagati y'impande zose bireba. Ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ni ikibazo cy'amateka, politiki n'amahoro. Mu by'ukuri politiki n'amaboko byivanze kugira ngo amahoro arambye agerweho. Hakenewe ubushake bwa politiki, kubahiriza amasezerano no kubaka ubwizerane hagati y'impande zose zishyamiranye. Bibaye bityo cyangwa se bibaye ibyo, imishyikirano ishobora gukomeza kuba amagambo gusa mu gihe abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo n'iya Ruguru bakomeza kuba mu bwigunge bw'intambara n'umutekano muke. Ku baturage bahatuye icyizere gikomeza kuba kimwe
ko umunsi umwe umucyo w'amahoro uzongera kurasa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni isesengura rya William Girinka Kabare, umusesenguzi w'umunyamurenge ku bibazo bya politiki n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Nizere ko noneho ahangaha mubashije kuba mwakumva uko situation imeze, uko ibintu bimeze, igisobanuro cy'ibikorwa, ibivugwa ndetse n'ibitangazwa. Yes, hanyuma u Rwanda rwakiriye abaturage barwo 205 bavaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyarwanda banyuze ku mpaka munini uhuza u Rwanda na Kongo mu karere ka Rubavu, bakirirwa n'umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Ishimwe Pacifique. Batashye kuri wa kane tariki 12 Werurwe 2026. Umubare munini w'abo banyarwanda batashye ugizwe n'abagore ndetse n'abana bavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babwiye ikinyamakuru RBA ko abafashe icyemezo cyo gutaha nyuma yo kubikangurirwa na bagenzi babo batashye mbere babasha kwiteza imbere. Benshi mu banyarwanda bataha n'ababa baramaze igihe bafashwe bugwate n'abarwanyi umutwe wa FDLR ukorera amashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva AFC M23 yatangira kugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo, abanyarwanda babonye umutekano ndetse ku bufatanye n'ishami rya Loni rishinzwe kwita ku mpunzi, ababishaka bafashwa gutaha. Duhora tubabwira uko bwije nuko bukeye. Abarundi 74 biganjemo abagabo bari barahungiye mu Rwanda mu bihe bitandukanye batashye ku bushake mu gihugu cyabo, bashima ko nta kibazo bagiriye mu Rwanda mu myaka itandukanye bari ibahamaze. Batashye baciye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi uri hari y'Inemba mu karere ka Bugesera, barimo abagore 30 n'abagabo 44 baturutse mu miryango 47. Bageze rero mu Rwanda mu myaka itandukanye ndetse 62 muri bo babaga mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe, mu gihe abandi 12 babaga mu mujyi wa Kigali. Bakiriwe n'abaturage baturutse mu Burundi nyuma yo guhererekanywa hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu babaherekeje rero harimo Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi Minema hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR. Havugiyaremye Jeremy wari umaze imyaka 25 mu Rwanda yavuze ko yabanje kuba mu buzima busanzwe ndetse ahabyarira abana 4 biyongera kuri 3 bahageranye bakaba 7. Yavuze ko ubuzima bwo mu nkambi atari ikintu cyoroshye kubamo, ariko nanone ko nta kibazo yagiriye mu Rwanda. Ati nta kibazo twagize, twari tubayeho mu mahoro, ariko mu nkambi si ahantu wakwishimira kuguma. Umuryango wanjye wo wasigaye mu nkambi wo nturashaka gutaha, ariko nge nkumbuye igihugu cyanjye, ngiye kongera gutangirayo ubuzima. Uyu ni Havugiyaremye yongeyeho ko ngo icyatumye afata umwanzuro gutaha nyuma y'iyo myaka yose ariko bagenzi be batashye mbere bavuga ko basanze iwabo ari amahoro. Hanyuma mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madame Louise Mushikiwabo yerekejeyo n'intumwa ayoboye. Bakiriwe neza ku meza y'ibiganiro na Ambasaderi Mukantabana. Ni mu ruzinduko rwe rw'akazi i Washington. Ambasaderi Mukantabana yateguye ifunguro rya nimugoroba mu rwego rwo guha icyubahiro umunyamabanga mukuru wa Francophonie Louise Mushikiwabo, wari uherekejwe n'abambasaderi bava mu bihugu bigize umuryango mpuzamahanga wa Francophonie OIF bafite icyicaro i Washington DC. Hanyuma i Washington, umunyamabanga mukuru Louise Mushikiwabo yatumiwe n'itsinda rya bambasaderi bo mu bihugu bikoresha igifaransa i Washington rizwi nka GAF. Ibiganiro byabo byibanze ku ruhare Francophonie ishobora kugira ngo isi yugarijwe n'imivurungano itandukanye muri iki gihe irusheho kugira amahoro. Hanyuma rero ibiganiro byabereye muri ambasade ya Canada imbere ya ambasaderi Mark Wiseman hamwe na perezida ucyuye igihe wa GAF yitwa Sidibe Fatoumata Kaba, ni ambasaderi wa Repubulika ya Guinea, mbere yo kwakirwa ku meza na ambasaderi w'u Rwanda i Washington Matilde Mukantabana. Icyo kintu kabisa barabakubita byanyabyo kabisa. Hanyuma reka tugaruke Goma gato. Ego. Nyibwirira umutekano uko wifashe ku munsi w'ejo habaye imyigaragambyo manifestation. Abasivile bari bahamagariye gukora imyigaragambyo bisabwe na societe civile. Ubwo noneho wambwira
byaje kurangira bite, byaje kugenda bite, imyigaragambyo yarangiye nta gikuba gicitse ko akenshi ubwo yakorwaga mbere ubwo koalisiyo yari yagenzuraga Goma byarangiraga hari abahasize ubuzima cyangwa se abakomeretse, byagenze bite? ntabwo abaturage bari bafite bw'uko nabo bagabwaho ibitero bya drone? manifestation yabaye uyu munsi. ubwo manifestation yabaye uyu munsi cyakora nibyo koko twagize ubwoba tinya kujyayo, hari abantu batinye kujya ari benshi cyane, nanjye nagiye nyererewe ariko ndakubiza ukuri ko naho nagezeho bari kutubwira uti drone iraturasa, Kinshasa iraturasa, Gisegeti yavuze ko azasirira umujyi wa Goma, iriya manifestation mugiyemo barabica barabamara. ubwo abaturage bagiye baza nyuma nyine bakerewe, babonetse baraza, twese dutanga ibyifuzo byacu nta gihunga nta manifestation, nta manyanga yabayeho, nta rugomo. bizi kujya koalisiyo ya Gisegeti batwikaga amapine, bakabomora amabotike, hakaraswa abantu, hagapfa abantu, hagakorwa uburugomo, mbega ububandi bwazira ngabo za Gisegeti bagahita baprofitira muri greve yabaye uwo munsi, bakakora amahano ari bakangiza byinshi. waba uvuga ikinyarwanda bakaprofitira aho ngaho bakuzi neza, bakakwica bakagutwika, abo kukurya bakakurya bakabyungukiramo. ariko buno hano muri iyi guverinoma ya M23 AFC ni ukuvuga ngo nta ivanguramo bihari. yego duharanire ni ukurwanya umwanzi wacu twese, ni Gisegeti ushaka kuducamo ibice, uri kwica abaturage. manifestation twayikoze neza neza, turagenda tujya kuri Monisco hano mu mujyi, hano kuri Hotel Selena. nabonye amavideo rwose uriyo nawe uri kumwe n'abanyamakuru bagenzi bacu, hamwe n'abanyamakuru. ntabwo hamwe n'umunyamakuru. twabikoze neza, abaturage turavuga ibyifuzo byacu kandi nabyo dukeneye kugira ngo Gisegeti ibyifuzo bitatu by'ibanze abaturage bahurizagaho ni ibihe? twahurizaga kumva ko twebwe ngo iki dushaka kugira ngo M23 yafashe ko M23 yigenga, ihabwa ubutegetsi bwayo ikigenga, na guverinoma ikigenga iyiri. Lawrence Kanyuka yavuze ati, avuga ko ari n'ubusabe bagiye gushyira imbere guharanira, avuga ati abaturage barifuza ko dukomeza urugamba twabohora igihugu. bisobanuye ko intambara ishobora kuba igiye gukomeza. twavuga ngo turifuza ko bo bakomeza, ntibakomeze no kumva amahanga, bagakomeza urugamba bakaho gihugu, aho abakongomani hose bari bakagira umutekano, kuko hirya no hino guverinoma iri bari kurira baricwa amanywa nijoro. ubwo si ubwo busabe bwanyu kuri M23 ntibyaba ari bya bindi by'umuheto ushuka umwambi bitari bujyane? mwabijeje iki mwebwe? abasirikare bazajya ku rugamba, ariko mwebwe nk'abaturage muzabafasha iki? numva hari n'inzandiko twabahaye kugira ngo badukorere ubuvugizi ku isi yose, kugira ngo bamve gutaka kwacu, kuko Gisegeti ibyo yari gukora ntago bikwiye. ashyigikiye ubwicanyi, ashaka gukurura jenoside mu bakongomani. yego, ubwo mwemwe mwisheje M23 ko muzayikorera iki? reka mbite imiheto ariko izajyana n'uwo mwambi nyine. icyo twayikorera urakizi? ndiheraho. yego, ndiheraho yewe ngomba kuba maneko wabo. umuturage uzashaka kugambanira icyama cyaduhaye amahoro, turaryama tugasinzira bugacya uwo muturage nzamutungira urutoki. erega urumwe mu bantu twaganiraga Goma itarafatwa, urabyibuka kera nkiri ku kinyamakuru kindi, bahohotewe na iriya koalisiyo ya Gisegeti nanjye ndimo. wajyaga umbwira agahinda wahuye nako
kandi ndakumva cyane, reka nongere nkubwire nti imore. Hanyuma M23 mwebwe akamwenyu ku maso birumvikana niko mufite, muravuga muti twaratabawe, twarabohowe, twahawe ituze n'umudendezo, ariko dufite ubwoba ko byadobywa. M23 yabijeje ko igiye gukora iki mu gukumira ibyo bitero biza bigaca igikuba mu mitima y'abaturage? Yatwijeje ko igiye gukaza umutekano, igiye gukaza ingamba zo kugira ngo iducungire umutekano, nitugire ikibazo, nitugire igikunga, dushika, dutuze, dukore, dutekane, twumve ko bagiye kuturindira umutekano, kandi bagiye gukaza ingamba z'ubwirinzi bwo kumva ko bagiye kuturinda 100%. Yego, nicyo cyizere baduhaye. yego. Hanyuma ikindi ubwo urambwira abaturage ntago bajya bishishanya muri Goma ngo bavuga bati hakaba hariho ubwo wenda ndavuga bitewe n'amoko Tshisekedi yamamaje, ntago mwishishanya abaturage. Uvuze neza kumbaza icyo kibazo. Yego. No kumbaza ko kana ubwo hari ikintu nyibukije. Yego. Yigoma amoko atandukanye, kandi ikintu ngiye kubwira ndakikubwiye na M23 nayo icyumve kandi gishyiremo imbaraga. Ngewe ndakubwiza ukuri ko baratwumva kandi cyane. Yigoma M23 ibishyiremo imbaraga, imenye ko Yigoma itumo na FDLR nyinshi ku buryo buri bega ku gipimo kiri hejuru. Ubwo ndagira ngo reka mbi clarifying, reka mbisobanure neza ikibazo cyanjye nacyumva, wanacyumvise ariko ndagira ngo nawe bisobanure mu buryo bwumvikana neza nta guca ikibungo. Abaturage b'Igoma n'amoko atandukanye bo mu bwoko bw'abatutsi ari nabo bameneshwaga kenshi, baribwaga, twarabibonaga. Hanyuma hakabamo n'abanyamiryango ba FDLR, abahutu, abandi, harimo ubwoko bwinshi butandukanye muri uwo mujyi. Nkeka ko amoko ari mu burasirazuba bwa Kongo ni menshi, ntago twayarondora aha ngaha. Ntabwo sinzi uko babireba ngo uyu ni bwoko ki, ariko ntabwo ubona abantu badahuje ubwoko bikangana, umwe yishisha undi, ugiye kuri botike akigengesera, ugiye kugira ko ahaha akigengesera, yikanga ko mu by'ukuri kwikangana hagati y'abaturage. Icyo kibazo minsi yashize tuje dutuye tumeze neza, ariko ubu tuvugana ndavuga mena muri ibi byumweru 3 bishize ndabona hari gututumba ibintu bitari byiza mu baturage. Abaturage bari ku ruhande rwa M23, bari ku ruhande rwa Gisegeti, uko turi muri quartier tuba tubikurikirana neza 100%. Yego. Noneho wabikurikirana neza wakumva bene abari kuzana ayo magambo, abicaye mu runywera, abicaye ahari agatsiko nyine ukuntu abantu baganira bari kunywa agacupa, abasa bari mu kazi. Umuntu watari icyo kiganiro afite hano FDLR. Yego. Ugasanga umwana wabo n'umugore wa cyangwa se ugasanga ni FDLR wihinduye, uraho ngaho uri mu batu, ariko arazwi neza ko yari FDLR, ariko akaba yarahindutse ari umuturage yishe mu baturage, nyine yaraba umuturage nk'abandi ariko ari FDLR. Yego. Akaba ahishwe n'ubuyobozi buri hano Igoma. Bambere bahishe ibanga riri hagati mu baturage, cyane cyane abakomoka kuri FDLR. Abo bantu rero hari n'igihe nagerageze kujya nshaka, ariko imbaraga zibanyeye. Igoma irimo FDLR ndabigutuye 100%. Ubona hari ibyo mwigezemo bibaganiriza se mubiganiza M23 ngo ifate irebe uko yavuga umuti w'icyo kibazo.
urumva icyo kibazo nabo ubwabo barakizi nuko bagize intege nke zo kumva ko bagomba kugikurikirana. njye nabyita intege nkeya kuko amakuru barayahabwa umunsi ku munsi. ni intege nkeya bagize, kandi aba bantu bari muno nibo bagenda batanga amakuru umunsi ku munsi. yego, kuko nk'ibyo bitero biravugwa ko M23 ngo igambarirwa n'abantu bari aho, ariko kandi bikavugwa ko hari n'abo yagiye yakira bavuye muri coalition bari kugenda bayigambanira, dore ngo yatangiye no gukora ibikwabo. nayo ubwayo harimo abari kuyigambanira, ariko wumve ko hano mu birunga siduturanye hano mu birunga. yego, harimo iyi coalition, harimo FDLR, harimo Wazalendo, harimo na FARDC. abafite iyo miryango iri muri aya mashyamba hano muri Goma bishyize hamwe. yego, nibo bantu bumva ubuyobozi bwa M23. yego, bagaharanira kumva ko bazajya bashaka gukoresha uko bashoboye kose bagatanga amakuru muri ziriya nyeshyamba ziri mu birunga ziriya FDLR. yego, ziri hafi cyane, mbega ahashoboka hose harigeze zidurugumbanye kumva zaturayemo. ziri hafi, badutabare bagende babarase muri ya shyamba babakuremo, na hano mu baturage bakoreshe ubutasi bwo hejuru, bakoreshe abaturage bashaka gukorana nabo, babumve babatega amatwi, babafashe kubarobanura, bakuremo abo bantu bafitanye isano na FDLR n'abazashobora kuzirangiza kuzimaramo. yego, naho batari abaturage ngo bakoreshe uko bashoboye kose, babatega amatwi abaturage bakuremo aba bantu ibi byishire bya FDLR. yego, ntabwo M23 icyo gihe izaba igifite ibibazo n'abaturage bayo bafite ibibazo. M23 shikame bakoresha ubutasi buri hejuru bwinjirira abaturage, ubahaye ikibazo cyo kuvuga ngo uriya ni umu FDLR, ni umunyarwanda, akaba ibimenyetso bifatika, ibimenyetso ndasubirwaho, ibimenyetso bigaragara. uwo muntu bamukurikirane gufata azaba hundi, wa wundi azaba hundi, FDLR zizashira muri Goma. yego. ubwo reka nagushimira cyane. Keretse hari andi makuru ufite ku kibuga cy'imirwano se wagiye ukurura? uyu munsi twagiye hariya muri Grevero, turi kuri manifestation. ku kijyanye na biriya bitero bya drone, nahoze mbona Amerika hari icyo yabivuzeho. Leta zunze ubumwe za Amerika biciye mu ishami ryazo rishinzwe Afurika zavuze ko ngo kiriya gitero cyongeye kongera ku mibabaro yatewe n'impfu zikomeje kwibasira abaturage benshi muri Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bati turihanganisha byimazeyo imiryango y'abapfuye, inshuti zabo ndetse n'abo bakoranaga. Bati turasaba impande zose ziri makimbirane kubahiriza inshingano zo kurinda abakozi b'umuryango w'abibumbye n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Ahangaha sinzi niba ubyumva, Amerika ntigeze iklarifyinga ngo itangaze uwagabye icyo gitero, source y'icyo gitero. ikibazo dufite twebwe nuko bari kugenda bakikira ikibazo cyo kwagira kandi babizi neza ko ariho drone ziri guturuka. Ntago bigeze bavuga ko, ntago bigeze bemeza ko rwose ari igitero cyavuye Kinshasa ngo bacyamagane. Ububirigi nabyo bwaruko, ntago nasubira mu byo bwavuze. Ubufaransa nabwo nuko, European Union nayo nuko, nta bigeze bamaganye igitero n'ingaruka zacyo. Bavuga ko bifatanyije n'imiryango y'ababuze ababo, ariko ntibigeze basobanura neza uwagabye igitero. Ni nacyo u Rwanda rwabivuzeho. aba bazungu nabo turi kubashinja ko ari abagambanyi b'abaturage bo muri Goma. turi kubibashinja kuko ibi biri kuba byose barebera nta kintu bavuga, bari guhishira ubutegetsi bubi bwa Kinshasa. Ntago bigeze babusobanura ahangaha rwose. aba bazungu bari guhishira Gisegeti, bamuhishe mu kwaha kwabo. bigaragare ko twebwe turi kuvuga ngo bashobora kuba bari kumuhindura igikoresho kugira ngo babone uko bakurikiye ubutunzi n'ubutunzi, kugira ngo bari kwanga kwiteranya ngo ni amaco y'inda. Ahangaha noneho African Union nayo
umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawe ntigeze utangaza source y'iki kibazo. Yitwa Mahmoud Ali Yusuf, ni perezida wa komisiyo ya AU. We yagaragaje ko ngo ahangayikishijwe cyane n'amakuru y'igitero cy'indege zitagira abapilote Igoma muri Kivu y'Amajyaruguru cyahitanye abasivile barimo n'umukozi wa Loni wakoraga mu bikorwa by'ubutabazi kandi ngo cyangiza byinshi mu gace gatuwe cyane. Nawe ntiyavuze inkomoko y'icyo gitero. Dore ikindi kibazo no mukoresha ubushakashatsi tena mugire ukuntu mukora amakuru mukora ubuvugizi mu bivugeho. Ikibazo kubera iki vuga drone ziri kwica abanyamurenge bari mu binembwe. Ahangaha kuki bitigeze bivugwaho ngo bavuga bati twamaganye n'ibindi bitero byose bigabwa ku banyamurenge muri Sud Kivu. Aho ngaho natwe turi kugira ikibazo. Ubu ahangaha niho u Rwanda rwahereye rero ruvuga ko amahanga ari kuzana uburyarya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, reka nabyo tubirebere hamwe. Amahanga twe turi kubona ko bamaze kuva bica Wiringoma bagaceceka bakaruca bagatera bombi Masisi bakaruca bakarumira. Impamvu itumye bavuga ni urupfu rw'uriya muzungu Karine Bwise. Muzungu niyo mpamvu nabyo bari kubivuga nabyo ntiberure ngabo abantu bo mu murenge barashize benda kubamara. Drone zabaye nyikirere abazungu nibo bazaye Gisegeti. Batavuga ngo bamwamagane. Twebwe baza ahubwo basureke dushobore twirwaneho Gisegeti tumwirukankane nibinashoboka Kinshasa tumufata. Reka nkubwire icyo u Rwanda rwabivuzeho rero kuko ibi bintu byose birenze ukwemera. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe we yagaragaje ko ngo uburyo umuryango mpuzamahanga witwara ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo burangwa no kubogama n'uburyarya, aho hari aho uhitamo kuvuga ukundi cyangwa ukirengagiza ibyaha bikomeje kwibasira ibyaha bikomeye byibasira abasivile. Yatangaje ubwo ni nyuma y'ibi bitero nyine Nduhungirehe n'ibyo yakomozagaho, ariko mu by'ukuri yari yabanje gucisha amaso mu bikubiye mu matangazo y'aya amahanga yagiye asohora atavuga ukuri kuri ibi bitero ngakugimuzi. Hanyuma Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko bitangaje kubona amahanga ahita ashyira mu majwi impande zose ziri mu makimbirane aho kuvuga ukuri kuwabigizemo uruhare. Avuga ko nubwo hari ibimenyetso byerekana ko igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Kongo, ibihugu bimwe n'imiryango mpuzamahanga byahisemo gusaba ko hashyirwaho komisiyo yigenga ikora iperereza aho kuvuga mu buryo butaziguye uwagikoze. Yongeyeho ko ari urugero rw'uburyo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo bikunze gufatwa mu buryo burimo kubogama, kuko igihe ingabo za Kongo zagabye ibitero byibasira abasivile cyane cyane mu bice bituwe n'abanyekongo b'abatutsi barimo abanyamurenge, amahanga kenshi ahitamo guceceka. Atanga urugero ku bitero bya drone byagiye bigabwa mu gace ka Minembwe n'ibyo twanavugaga ahangaha, kuki bo badatabarizwa n'ayo mahanga. Ejo bundi barasenyewe barishwe batagira ingano, ariko noneho aka kanya wenda hari kuvugwa ituze naryo tutazi igihe rizamara, ariko Nduhungirehe nawe yabinenza ati kuki bitavugwaho. Biteye rero impungenge cyane. Solution ni iyihe rero nk'abaturage? Niki musaba nk'itangazamakuru nk'ubuvugizi mwasaba ko tubakorera bwibande kuki? Ubuvugizi solution ukuntu twe tubibona bo bavuga kuri buri kibazo nka gutya bari kuvuga hano muri Goma iyi drone yarashe hano muri Goma ikica uriya muzungukazi. Buka ko n'abanyamurenge nabo ni ibiremwa, yego n'abantu kandi baricwa barutse kwica umukecuru w'imyaka iri mu majana bamusanga mu nzu. Yego hari n'undi mwana ahangaha, reka nkubwire, hari umwana witwa nahoze mbona ngo umwana w'imyaka 12 yitwa ngo ni Nandorimana Jolie yakomerekejwe n'amasasu umukobwa wagabweho ibitero n'iyi coalition. Ibyo byose abazungu barabibona bakabyihorera. Yego icyongereye coalition niyo iri muri Uvira
nabura abantu bakaburigirirwa irengero. Uvira uvuga ko irimo koalisiyo aka kanya, reka nkubwire ibiri kuvugwa y'aka kanya biteye agahinda. Abaturage bo ubwabo kandi barabivuze bati M23 bwisohotse wayisohoka inyuma, hari abayikurikiye bagiye banabizira. Abaturage barashinja Wazalendo kwica umuturage, ndetse ubwo bwongeye kwiyongera muri abaturage bo muri uyu mujyi wa Uvira. Uwo muturage bishe nta kintu yari yakoze, nta kosa yakoze, gusa abatuye mu mujyi wa Uvira baravuga ko biciye umuturage ejo ni tariki 11. N'amakuru rwose bavuga ko yishwe mu ijoro ryo ku itariki 11, bikaba byateje impungenge n'ubwoba mu baturage basanzwe bangakijwe n'ubundi n'umutekano muke umaze igihe muri aka karere. Uwo muturage ndabona yitwa nde ndabona izina rye yitwa nde, ndabona izina rye ntaribona ahangaha, ariko rwose urabona ko ni umugabo ubona ko utaragera mu zabukuru. Yishuwe mu gace ka Kasenga, muri karitsiye Kasenga. Wazalendo zongeye gusubira ya mico yazo yo kwica abaturage. Ya mico yabo barayongeye, Imana ibaturinde mu izina rya Yesu. Ubwo rero muri access za Minembweho ituze biravuga ko ngo uyu ni umunsi wa kabiri hari ituze. Ngabaho bariturije nyuma ya biriya bitero byagabwe ejo bundi tariki 10, byanahitanye abaturage batagira ingano, bigasenya iriya radio yavugiraga abaturage. Ariko akakanya ngo hari ituze, ariko ubwoba ni bwose bati ntago tuzi ko rimara kabiri. Ntago bazi uko buraca bumeze muri access za Kalingi. Hanyuma yego nanjye kubwira ate ya nani ate ya Masisi muri yaneho ya Gatoyi. Yego ubu abaturage bameze neza, bari bahunze barahungutse. Kalendari yazamutse iri kubatwikira amazu, bamwe bari kubaka amazu yabo yo bari batwitse. N'abaturage bo abaho bita muri Ngokwe munsi ya Karovariyo arahungutse, baratuje bameze neza. Aho bita muri Muhororo, aho ngaho niho M23 ifungiye, aho bita muri Muhororo na Mutuza. Aho ngaho niho ifungiye, ubiri gucungana nabo bari yo hasi mu mashyamba, bari kwerekeza za Bunyabayiti yo hasi hamwe na za Remeka, niyo Wazalendo bari yo koalisiyo ya Gisegeti. Yego imasisi kandi akavuga amakuru meza muri groupement ya Bashari Mukoto, muri access za Kibarizo. Ahangaha nyuma y'uko kwa gatatu hari hagabwe igitero ku mazu y'abaturage, cyagabwe n'abitwaje intwaro batatangajwe amazina ngo nabazarendo cyangwa se M23, ariko biravugwa ko ahanga muri Bashari Mukoto ibikorwa by'imibereho n'ubukungu byatangiye kongera gusubukurwa kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, mu gihe kwa gatatu ho igikuba cyari cyacitse. Ubwo rero ubwoba mu baturage buracyari bwose, ariko basubukuye ibikorwa buhoro buhoro, ni ugutwaza, ntabwo bizeye ko umutekano uhamye. Ibikorwa barabisubukura, kandi aho M23 yagiye gutabara, yego aho asigaye ubuzima bugahita buba bushyashya bukaba bwiza. Yego niho kare navuganye n'umuturage uri muri Ngokwe, yari afite rezo imeze neza, ariko yambwiye ngo baratuje, isoko rirarema neza. Ari muri Ngokwe nyine ya Karovariyo muri Gatoyi. Mbwira ko M23 yatambutse kabisa ikajya aho bita ku Muturirwa. Ariho iriyo hepfo mu mashyamba hafi y'aho bita Gashunga. Hasi muri aho bita Ruseme. Ubwo bakaba bari aho bita Mutuza ku Kamunangu. Aho bakaba bakorera patrouille muri Muhororo. Urumva ko umutekano mu baturage Mukumbiriri barahari, Gatoyi barahari, Mitiningi barafashe. Umutekano ni wose
mu baturage bari muri Gatoyi, ni ukuvuga ngo abari Rubaya, abari hariya muri za Nyamiyaga, za Mwumba, za Mwururu, za Runigi, abo bameze neza, baratekanye, umutekano warasubiye uba 100%. Amakuru ari kuvuga ko muri Warikare ngo bari kugota pinga, bimeze bite? Uri kuyakurura ukayamenya? Muri pinga hari umuntu nagerageje guhamagara wanjye uriyo, ntabwo twabashije kuvugana, sinzi ukuntu byagenze, ntabwo yabashije kumva amakuru nk'uko bikwiye. Yego, mbega nyimye amakuru yihoreye, nyimye amakuru reka tubyite gutyo. Aha Warikare ikiri kuvugwa nuko rwose ngo bari kugota pinga mu buryo bw'ibanga cyane. Hari uduce bamaze iminsi barekuye twa Ndete hano muri Masisi ndetse na za Buwabo, Kibati barayifashe, barayirekuye, baherutse kuyifata. Kibati yo hepfo hamwe na za Kimuwa, bita muri Kimuwa. Yego, ntabwo twabyita ko bayirekuye kuko n'ubundi banari hafi yaho, bari aho hamwe na Kimuwa, baba bahagenzura mu buryo buri strategique. bahakorera amapatruye, ntabwo baharekuye. Ariko wabajije impamvu barekuye Kazinga ni iyihe nyabuneka? Kazinga kuyirekura bisobanuye iki mu by'ukuri? Kazinga, iriya Kazinga, buriya Kazinga nyigusobanurira ukuntu iteye. Yego, Kazinga ni mu mashyamba, nta baturage benshi bahawe, bari umujyi. Kazinga ntabwo ari umujyi, ese nakugereranyiriza nka Hera. Kazinga ntabwo ari umujyi, ntabwo ari n'isantere nini cyane ikomeye. hari ahantu kuharekura bashobora kuba bafite impamvu yabo yabibateye, ariko gusa ari ahantu hameze, hari imisozi icanze n'ikibaya, n'ahantu mbega hafi, mbega uriyo ntacyo waba utabara kinini. ni hafi ya kuba bari Kazinga bagomba kuba baporoteje zone Masisi. Yego, ubwo nicyo nashaka kuvuga. Baba protege zone Masisi, ni Kazinga, no kuvuga ngo ugere zone Masisi uba wamaze gukora Kazinga. Yego, nuko ngo niyo nzira yerekeza ku izone. Ariko banari mu misozi, ntabwo bagiye ngo bagende, ntabwo bari mu masantere, ariko bari mu misozi. Yego, urumva rero ntabwo kugira ngo binjire bavuge ngo bafate inzira bajye mu Masisi, nabo n'ubundi byanabagora tu.